in red corner, Lalmal Som Kiwa. Atumpui tu Veng Luyo Tragin blue corner Lal Khomaya. Saila Agencies Bisba Mega Boxing Sangni Sumni Pangabaut Sa Sunga Pangada Innek Kanen Sun Zamanga Kating Lamami Hi Kezi Somruk Pangafit Ngali Inti Soma Sang Kum Som Parukmi in State Level A Gold Pangala Ulatoa Bethlehem Veng Klang Boxer Red Corner Lalmal Som Kiwa. Atumpui tur Kaveila Madingi Kezi Somruk Patung Fit Ngala Inti Soma Sang Ni Kum Som Pakwa Niya State Level A Gold Parian Latoin Northeast Olympic Sangni Somni Palia Silver Medalist Nayin Veng Lui Boxer Blue Corner Lal Khomaya. Kima, red, Khomaya, blue, first round. Lalmal Som Kima Bethlehem Veng Klang red corner le. Lal Khomaya Veng oh in nak mal bian mai Lalmal Som Kima an ching chitha ni pan hin sang chadun sai khop mai lau pon in lau ngal Veng Lui Boxer Lal Khomaya chiang mangkhengin an nek fuwa alam zui titi ani celebrate deuh refrain account ngala Lalmal Som Kima Bethlehem Veng Klang hi kumsom paruk chau mai ania pakati kumsom pakwa ania Lal Khomaya hi mipui lampang po Veng chanong hnai ania fence pon in nei dana in ang tok vel khop mai an aurin dan point anga Lalmal Som Kima hianin nek fu ni chin khan nek fu nom le lau khop mai temin asap trong kan holonga attitude show ngam ani now jok alo ni boka kumsom pakwa le kumsom paruk ania blue kumsom pakwa red kumsom paruk lau ni po abana parkum ve thau mai red ina pedak ve an vain nuôi tok ang reng an experience te po hian nei nual to kan soi man le nem ai nek dau mol mola in nek hu nom ani fit nga le inchi som ve ania mi zo pa jon pasang kan tiang khan nia ai nek fu tona amaro chu
ang kuwai dawa pakhatina balance lawa agat da thain anin beit an siama beka khan khongaya beka khan tuna khan nalutuk lo chona ria maro chu changle hal thunga khongaya hian akhabe afule ai nak fuzing ta khop mai round 1 na changin hilal mal som kima bethem veng thang hi kumsom paruka upa ni ma sela stage chung nel na gold panga lai lo la tawa national kickboxing alo khel ton hi gold lo la taw ani pecha khop angle amaro chu jan chain nek ania ringa norbeta amaro chu lo thongaya hian norbeta mal som kima hianin anin nalo sal khop mai an lam khung vela hotani ni puan au lua maya mal som ki ma pathem veng thang red corner hi kan soi to ha kum som parukania tunel na hian voi khat alo khel to a unanimous decision in a chaka national kickboxing a gold ala to kan ti kha hol khoma veng hui ve thun hi ani hi us deu zo ka kum som pakwa ania ramthon north NTP ramthon north training nei ania ani hian state chung in elna amachon to gold pariat le silver pakhat alo la to ani north east olympic 2024 akhan silver alo la to nge boka engba ka hen gurkha all india championship silver alo la to boka ni experience nei chatak ve ani an kum mai to in rang chu na anga le long khop mai ani naulo dun sia Second out, round 2. Andri le phat angem hi lo enang an palian dun kholai apo blue khanaron tuk risawa steroin je to khain chiang tu lo chana no pepeya ai noi han ya second round chu avan ha khak do ne hei hi ani kan end do ni pin in hak mia referee to say pon lo se chang lo kun su atia Mizau pa game du zong game hu du zong ni pula min red corner an tiama ro chu apia tang in blue corner tin ron chang let ve boka boxer te an thura ni re tenan va pi thailai takin blue khani na ron tuk lola ai nak futong ve ani fit nga le inchi som val ve ania nu le patan thenam ko veng tan thamon pui tham tlang val sang pani veng in thenom mai ani mek ani tuna hian ma song ki makhani nan kwa dewa an choi dewa aparkat kha tuna khana fuzawa mal chuna lu tuk lawa anek dan poka serious lo deu ni na lang an hoi son zeu chi lo ani hoi son zeu chung hianin an lo in nek fule lo thina mi tatlai khop mai anni pani hi mizau hi chon palian hi kan ngai sanga keipon ka ngai sanga ringa tang hian an lor thui du na ni chuwang chuan in palian in nek hi chu mu nom sim ani ai ne tok po le mu nom kan ti to tin ai ne tok lo po le mu nom thawa boxing hi chu game ro pui tak alo ni ma ni motion anti dan de red khani na peluta an nek fu chiang na tuna khan amaro chu
poi tham ani lawa in gad du lo lu ai nek tir nge nia khatlaya khan gad tel lo khan an nek pa paret khanin amar chu blu khan ka enga ma thok lo tin yom tak khanin lei ta kha an chua ai hlau lo dun sal khop mai round 3 ha hel ome Silo Agencies Mega Boxing sponsor to zinga hian Sarkar Department sang UDNPA Department te Women and Child Development Department te Environment and Forest and Climate Change Department te Mizoram State Legal Services Authority te anni it's one in Aizawl South 2 constituency an MLA pu lal chuan thangan Mizoram boxing team mason nan Mega Boxing sang hi som ni panga pualing tran puina sum fai tam tham tak nei min pe bok ani Lusai tek tahi kan melchia to ngayam AI expert ania education and learning an tin software development ang khoi ani kut thlei thil mai me AI an hang lawa an hi chuan in tangkai takin omjanei takin expert ani na ai zon nan an mang kan lo roi ve thau don round 3 anang blue kut veilam malut red kha sam khan bu deuh siawa an red kha ni na nek akil lama changin anga chu blue hi pan tu zo ka chang zela red hi sa kabana sei deuh zawk ni in a langa hetian en mei pawh hian style sang in an han ti vela blue pawh khatian action pa han nek ngal pop khan tuma maro chu pakhat lo in bum mana an nek man ta chia lo blue kut kha avoi ni kha al kal mana ni tuna khan red bekale maya khan ma jo red to khan chiang tu lo chona ron vai fu main ko ta thuak mai dan noya ni lo hanin noi ta sela ani pani po in noi tok tu tak tho chu an ya maro chu fair takin dan noya boxing ring chunga zani na hen ani noi ani hetiang tuka show hu nom hi om thei don chuangin arin om lawam mipa fit nga le inchi som hanin nek tuka hu nom hi om chuang lo ani chongka in hial ma hu nama kutuma in nek phei chu a hu nom le zol ani red blue khanan pelol lola maro chu red hi fit tha an kwa deuh dona referee an thela gạt tel lawin an dak vela red hianin aketi kan pa zu nek khi achinga ni chin pokhan voi khat ati to ei boxing achang common lutuk lo dewin ka sia pa style na ron ti veni blue khanin pakhat style khanin ke kan khana ron tia ani pani entertainer chatak pen ni don hi mole mi puen aurin khop mai red pon blue pon min lam khuma lom le tian lam khum ve hun le hun anek beta neka amaro chu nek na lutuk lawa blue hianin anau en deuh nge second som ni che lom le ta avan ui om don em ve red kutum kha lut phei agat chan deuh rawa ni blue na to pa thapu ron tho don ni nghe red zok na tho don top second som van turu em azauta state chung in elna gold panga la to national kickboxing apo gold lo la to lalmal som kima bethen veng thang nge veng hui tlangwal state chung in elna tho gold pariat la to hi khoi zong e chak jok don ni
Silent agencies, Miss Ba, Mega Boxing, sang ni sum ni pangabaw sa sunga pangana. Kesi sum ruglero nga in kar in nek munam takkarin sa uleta. Judge the point, peg dan to ting ini. Judge number 1, 27-30. Judge number 2, 27-30. Judge number 3, 27-13 in unanimous decision at Zotu. Blue corner, Lalkomaya, Veng Lui. An kum lampang po in thao deuh boka pakhat red corner khan lalmal som ki ma peteng ren tlang khan chen salanga ani kum som paruk chau mai la nia Lalkomaya Veng